ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи Голос Мигрант мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз шикеле ки ҳамаи шумо дар YouTube тамошо кардед, дар чандин шабакаҳо видеоҳо баромадан оиди продлени укази Путин дар бораи манамин карантинҳо, укази таҳти 274, таҳти рақами 274, вале ин телефони мо имрӯз қариб девона шуд. Дар WhatsApp қариб чандин касо партофтанд ҳамин указро, дар Instagram менавистанд ки Ҳабиб боли фаҳмотар гап занед оиди ҳамин указ, чунки мисли моҳҳои гузашта нест, ин дафъа якчанд тағйиротҳо илова карда шудагӣ аст. дар ин видео пурратар ҳамашро ба шумо мефаҳмонам ки чӣ корҳо мумкин аст, чӣ корҳо мумкин нест. бо сабру на наворо то ба охир тамошо кунед дӯстони азиз, ҳатман пас аз як тавсияи кӯтоҳ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, сарпарасти ҳамин шабакаи мо, яъне Голос Мигранта, ин ширкати давом мебошад ва тӯли 2 сол аст ки ман ҳамеша танҳо ҳамин ширкатро ба шумо тавсия медиҳам ки дар ин ҷо дороҳои гиёҳӣ аз қабили Epimedium Niapasta барои бақувват кардани мардонагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан Minoxidil аст ки аз Амрико оварда мешавад, ва барои фарбеҳшавию, барои харобшавию, барои дарди меъдаю, барои мӯҳ рехтану, барои тамоми намуди дардҳо дороҳои гиёҳӣ дар ин ширкат ҳаст. метавонед дар рақамҳое ки дар поён аст муроҷиат намоед. агар ки ҷавоб надодан успед намекунанд, яъне ки бисёр зангози бисёри бад ҳаст, дар WhatsApp нависед. хубтар дар WhatsApp нависед ва ба шумо ҳатман бо навбат ҷавоб медиҳам. доставкаашон ба тамоми шаҳрҳои Русия ҳаст, яъне ки тариқи почтаи Русия равон мекунанд ва ҳатто ба Москва ҳам. ҳатман муроҷиат кунед. хоб дӯстони гиромӣ, саволи бисёри муҳоҷирон ҳамин буд ки онҳо як камон пунктро хондаанд, яъне ки дар наворҳо тамошо кардаанд ки дар он ҷо, дар он пункт, яъне дар назар дорам укази нав продлит шударо ки гуфта шудааст, нафароне ки вид на жительство ва ё ин ки РВП доранд, онҳо акнун бояд ҳуҷҷатҳояшонро продлит кунанд, яъне ки автоматик дигар ҳуҷҷатҳояшон продлит карда намешавад. ин дӯстони азиз танҳо дахл дорад ба он шаҳрвандони он кишварҳое ки сарҳадашон кушода аст, ба монанди шаҳрвандони Қирғизистон, ба монанди шаҳрвандони Қазоқистон ва Беларусия. барои мо, барои узбекҳо ин чиз дахл надорад. дӯстони азиз, инқадар хавотир нашавед. барои мардуми тоҷик, барои мардуми узбек, РВП доштагиҳо ва виднажителство доштагиҳо, онҳое ки дар Тоҷикистон мондагӣ ҳастанд, ҳуҷҷатҳои шумо то ҳамон вақте ки сарҳадҳо кушода намешавад, аз шумо автоматӣ дароз шудан мегирад муҳлаташ, яъне ки намесӯзад, ташвиш нашавед. ва ҳамчунин нафарҳое ки дар Москав ҳастанд, муҳоҷирони мо махсусан, онҳо регистратсияҳояшон шарт нест ки рафта ягон ҷо продлит кунанд, яъне ки аз онҳо ҳам автоматӣ продлит мешавад то 6 моҳи оянда. хотир расон мекунам ки аз онҳое ки официально дар ягон ҷо кор накарда истодаанд, онҳое ки официально кор карда истодаанд, онҳо бояд патенти худро супоранд, онҳо бояд регистратсияи худро сари вақт продлит кунанд, чунки онҳо официально кор карда истодаанд, онҳо имконияти ҳамин гуна расходҳоро доранд, хароҷотҳоро дурусттараш. умедвор ҳастам ки аз ин қадар содда фаҳмондани ман баъзе бачаҳое ки хубтар мефаҳманд дар комментариҳо ҳар хел гапҳои нодуруст нанависед, чунки ҳама ранги шумо ин қадар сахт басавод нестам. ман худамам ба зур мефаҳмам, аз чанд каси дигар боз пурратар фаҳмида баъд ба дӯстонам, яъне ки ба ҳамин бародарон мефаҳмонам. хоб дӯстони азиз, боз як пункти дигарро дар ин ҷо илова карданд ки акнун депортатсия мекунанд, яъне ки то ин вақт мумкин набуд депортатсия кардан, выдворение кардан, акнун ин корро мекунанд. дар ин мавзӯъ Валентина Чупик пурратар фаҳмондагӣ аст ва якчанд пунктҳои дигарро он кас хело хуб фаҳмондагӣ ҳастанд. ман ҳатман навори ин касро дар охири ҳамин навор мемонам, то охир тамошо кунед ҳатман, ва ҳамчунин суханҳои Валентина Чупикро ки пурратар содда фаҳмондагӣ аст ки нафарҳое ки русиро каму беш мефаҳманд ба онҳо низ фаҳмо аст. ва як чизи дигарро фаромӯш накунам ки рӯзи 17 декабр Владимир Путин бо мардум, яъне ки прямои эфир дошт
дар саволҳо ҷавоб медод ва яке аз саволҳое ки ба он кас доданд инчунин буд ки кай сарҳадҳо гушода мешавад. Дӯстои азиз, дар ҷавоб Владимир Путин гуфт ки как будет возможности мы все это сделаем, яъне ки ҳар вақте ки имконият шавад мо сарҳадҳоро мекушоем ва ин имконият кай мешавад номаълум, яъне ки ҷавоби чӣ хел гӯям нопурра дод ба мардум, ҷавоби нофаҳмо, яъне ки ҷавоби аниқ, як вақти аниқро нагуфт. аз ҳамин хотир худи президенти Русия ки надонад, мо низ намедонем. Барои ин чи ба ин мавзӯъро гуфтам. хело дӯстони мо дар инстаграму дар комментарияҳои ютуб дар тамоми ҷои ватсап менависанд акай ҳабиб бародар ҳабиб кай кушода мешавад границао. мутаассифона мо хабар надорем. ва ҳамчунин дӯстони азиз, як мавзӯи хело муҳими дигар аст ки аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, агар фаҳмед ки ягон дӯсти шумо тариқи Беларусия ба Русия меояд, аз он кас хоҳиш кунед ки наояд. чунки мувофиқи қонунҳое ки байни Русия ва Беларусия амал мекунанд, нафарҳое ки ба Беларусия меоянд, баъдан аз Беларусия ба Русия медароянд, онҳо махсусан нафарҳое ки аз Тоҷикистон ҳастанд, махсусан аз нафарҳое ки бо кишварҳои онҳо пурра, яъне ки кушода шудагӣ нест сарҳадҳо, ба ҳамон шаҳрвандҳои ҳамон кишвар иҷозат нест омадан ба монанди Тоҷикистон. бисёри бачаҳои моро аллакай проблема создават карданд, ба забони русӣ гӯем, уголовни дела кушоданд ва якчанд юристҳову якчанд шиносҳое ки дорем ба монанди Муҳаммадҷон, худи Валентина Чупик, он рӯз якчанд рӯз пес як ҷоя шитагӣ будем, як гала делаи ҷиноятӣ доранд, уголовни дела ки ҳамааш қарибан ҳамин нафарҳое ки через Беларусия омадагӣ ҳастанд. аз Беларусия шумо официально дохили Россия намедароед, шуморо шаб ё ин ки сар метиҳанд дар ҷангал медавед, ё ин ки ҳамон пограничникҳоро ягон сум метиҳанд, шуморо онҳо иҷозат метиҳанд ки дохили Россия шавед. вале агар шуморо полисҳои дохилӣ доранду мигратсиони картаи шуморо бинанд ки шумо тариқи Беларусия омадагӣ ҳастед, ба шумо мушкилӣ мешавад. шумо ғайри қонунӣ ба Русия медоред ки незаконное пересечение госграница мегӯянд. ин уголовни дела ҳаст. ин шуморо метавонад ки аз 2 то 5 сол зери панҷара бикашад. аз ҳамин хотир дӯстои азиз, ҳар дӯсти шумо ки агар аз Тоҷикистон мехоҳад тариқи Беларусия биёяд, хабар кунед ки наояд, чунки худо нишон натиҳад, паси панҷара меравад. ман намехоҳам касеро битарсонам, фикрҳои нодуруст накунед. баъзе ихтисорҳо ҳам ҳаст, ман худамам ҳатто ҳайрон мешавам. як ду рӯз пеш бо як дӯстамон тариқи телефон суҳбат кардем ки он кас ҳам через Беларусия омаданд, рафтанд дар Сахарова патент супориданд ва патент гирифтанд. ин як кас аст ва 20 каси дигар бо ҳамин роҳ ҳоло аз қафои адвокатковию даводави амин мушкилиҳояшон ҳастанд. хай ягане тамома. хоб дӯстони азиз, навори мо давом дорад. мо ҳатман навори Валентина Чупикро пешкаши шумо мекунем, тамошо кунед ва ба ҳамин мо хайру хуш мекунем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, эҳтиёт бошед. дӯстон азиз, имрӯз барои шумо як хушхабаре дорам. дар ширкати Алабум як проекти навро оғоз кардем ки ин ҳам мушкили муҳоҷиронро бартараф мекунад. бисёр муҳоҷирон мушкилӣ доштанд ки мехостанд ки инструментҳоро харидорӣ кунанд ва намедонистанд ки чӣ гуна ба Тоҷикистон равон кунанд. мо бошем ин мушкилиро ҳал кардем. аз ҳамин рӯ сар карда касоне ки мехоҳанд ки инструментҳо заказ кунанд, метавонед ба сомонаи мо дароед, инструментро заказ кунед, пулашро бошад аз Русия диҳед, мо бошад то Тоҷикистон бурда дастрас мекунем. масалан дар сомонаи Алабум мо пешкаш мекунем ба шумо чунин инструментҳоро: перфоратор, сварочный аппарат, болгарка, дрел, генератор. дар инҷо боз якчанд чизҳои дигар, фрезёру ва якчанд резҳои дигар. хулоса ҳам барои плотнико, ҳам барои сантехнико, ҳам барои слесаро, барои электрико, барои ҳамаи устоҳо ҳаст. касоне ки фармоиш додинанд, марҳамат ба сайти alabum.com дароед, расмияшро тамошо кунед, дар борааш маълумот гиред. агар ягон саволҳо бошанд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. инчунин касоне ки бори аввал ба видеои мо дохил шуданд ва намедонанд ки ширкати Алабум чӣ гуна ширкат аст, ба шумо мегӯям ки мо қариб тариқи 2 сол аст ки ба фурӯши телефонҳо машғулем. дастсафкаи мо ба тамоми Федератсияи Россия ҳаст, инчунин ба Тоҷикистон низ дастсафка мекунем. муҳоҷирон аз ин ҷо пулро медиҳанд, мо бошем ба шаҳрҳои Панҷакент, Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб бепул телефонҳоро бурда дастрас мекунем. касоне ки телефон хариданду мехоҳанд ки ба хонаҳои худ равон кунанд,
ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. инчунин дар русия низ агар заказ карданӣ бошанд марҳамат занг занед. ширкати Алабум ҳамеша барои хизмати муҳоҷирон тайёр аст. Сегодня около 12 часов дня был принят новый указ президента, видоизменяющий 274 указ президента и продляющий в основном его нормы. Что изменилось? Во-первых, должна сразу сказать, что все эти нелепые надежды на то, что отменят патент, они нелепы, и патент не отменят. Абсолютно нет. Патент платить надо. Единственное, что можно продолжать оформлять патент независимо от целей въезда и независимо от срока, когда вы въехали. То есть даже если вы въехали там 26 марта, каким-то чудом вам это удалось, и с целью въезда частная, то вы все равно можете пойти и оформить сейчас патент. Но во внимание принимается законность вашего въезда. То есть, если вы въехали всего лишь позавчера, но с целью въезда лечения, то вы не просто не оформите патент, но и на вас возбудят уголовное дело по незаконному въезду. Поэтому, пожалуйста, не въезжайте на лечение и не въезжайте через Беларусь. Это уголовная ответственность. Вам пожизненно запретят въезд в Россию и вас посадят в тюрьму от 2 до 5 лет. Второе. В подпункте А пункта 1 появились изменения, по которым не продлевается разрешение на временное проживание, виды на жительство и прочие долговременные документы для мигрантов, которые уже находятся на территории России. Как было раньше? Если у вас РВП, выданное в 2017 году, заканчивалось там, я не знаю, 3 мая этого года, то вы могли спокойно ходить с этим же РВП до 15 декабря. По этому указу это все исчезает, и ваш РВП уже окончен. Не запрещены теперь выдворение лиц, которые причастны к терроризму, которые признаны нежелательными как уголовно судимые. Это еще раз вам напоминание для тех, кто хочет незаконно въехать. И для тех, кто посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Вас теперь будут выдворять. В первую очередь там подчеркнуто, что выдворять будут людей, принимающих участие в незаконных массовых общественных мероприятиях. То есть фактически реально для нас введен режим больше 3 не собираться. Понимаете, да? Вот это реально, объективно сейчас так. Любой наш сбор могут признать незаконным массовым общественным мероприятием и депортировать всех участников. Так мало того, посягающие на общественную безопасность административные правонарушения, это, например, нарушение статьи 20 КАП РФ во всех ее частях, в том числе в части 1 20.1.1 нецензурная брань в общественном месте тоже может теперь послужить причиной для выдворения человека. Вот представьте себе, вы ругнулись нецензурно и вас выдворят. Что это значит на самом деле? Что мы теперь ждем огромную волну составления протоколов по статье 20.1 и по статье 19.3. 19.3 – это невыполнение законных требований сотрудников полиции. К сожалению, сотрудники полиции не склонны предъявлять никаких законных требований. Они очень часто требуют много чего незаконно. А потом, увы, на их сторону становятся суды, якобы требования сотрудников полиции были законны. То есть вас на каждом шагу могут депортировать за то, что вы не дали взятку сотруднику полиции. Увы, это так. Или на вас будут массово составлять протоколы по статье 20.1.1. То есть нецензурная брань в общественном месте. Кто потом докажет, что вы не ругались? Как докажут, что вы не ругались? Я не знаю. Это вообще жуткая ситуация. Поэтому похоже на то, что мигрантам нужно приобретать безлимитный интернет и на дальних подступах к любому сотруднику полиции сразу выходить в прямой эфир
и снимать себя в прямом эфире для того, чтобы как-то протоколировать, что вы никаких нарушений не совершали. Еще одно последнее очень важное изменение. Дело в том, что теперь продление документов вообще не касается иностранных граждан, приехавших из тех стран, с которыми открыт въезд. То есть, если вы гражданин Беларуси, приехавший из Беларуси, придется вам продлевать миграционный учет, придется вам все делать так же, как по закону. То же самое касается граждан Кыргызстана. Если вы приехали из Кыргызстана, гражданин Кыргызстана или лицо, имеющее вид на жительство в Кыргызстане, вам придется официально оформляться на работу и только на основании официального оформления на работу оформлять продление пребывания. Иначе вам придется выезжать и 90 дней не въезжать в Россию. В такую печальную ситуацию попали все граждане Кыргызстана, Казахстана сейчас. Им сейчас либо они официально работают, и на этом основании у них продлено пребывание, либо, если они официально не работают, им надо будет выезжать. Кроме того, сейчас начнется волна проверок законности ваших трудовых договоров. Граждане Республики Таджикистана не удостоились ничего отдельного. Единственное, что могу сказать, вам, ребята, крупно повезло, и у вас нет свободного въезда в Россию. Иначе бы вам ничего не продлили. Ну вот, собственно,